kendo geno ni baba dhi lor kochopo saa 8. Wadhi nyime. Yemo hiu e kind rowere kaunti ma Kakamega odok chien kowuok e atamalo 27 nyaka 22. Ma irieno lemo mar chenro mar migao mar thieth mar puonjo rowere ritruok kendo geng'o yemo hiu e kaunti no. Kane olose romo manokelo kamoro achiel MCS mamine ma kaunti no, Jacinta Ngote mochung'ne weche mag komo nyuol e kaunti no wacho ni gichano mar duoko kwan no piny ka gichano tiyo kod kamoro achiel gi jotelo kendo wuoyo gi rowere ma yawuoyi ma bende idwaro ni mondo mi okonye kedo gi yemo yugo. Watoto wasichana ambao wanaishi na ulemavu ama ni walemavu, ni jukumu lao ama jukumu letu kama taifa, kama jamii, kama viongozi, kama wazazi kuzungumzia hili swala, hata na wao wapate kuelewa ni lipi ambalo wanatakana kufanya na ni lipi hawatarajii kufanya. Waheshimiwa wametengeneza commitment hapa ama wamesema sukuma sana katika assembly ni kuwezesha policies ama sheria ambazo zinakuja ili kulinda vijana wetu iweze kupita katika assembly. Pia wamesema watakuwa wanaambatana na hawa stakeholders kufanya mikutano katika sub counties zao ili ya kwamba hii information ama hii message ya kupunguza mimba za kimapema, kutilia maanani mambo ya afya ya teenagers na kujaribu kuongelesha vijana ili waweze kupunguza mambo ya kupeana mimba ya kimapema, watafanya katika sub counties zote 12. Riwruok jopith punde